جنابندان اوچیان رادیو دنگ گلدن باشکودارین هجایی 22 مجدار 2024 این ایل بروکسل ساعت 12 لامده 14 امن اوچین و روژه پیشکش بکن لپیش چند سر اوچین ما مالباتان جبوکو بچن امرالی سرلدان کرن چیدم دو گود بجن جیان آزادی ام خود پاریزن گرلاین هپگی و یه جاستار 27 مجدار پیروز کرن خزمین گرتیان کامپانیای شاندنا پریان جبو گرتیاندان دست بکرن اسکرین دولت ترکا داگیر که جمال باتین شهیدان تضمینات خواست دوباره دم باشکودارین هجام دست به برفری هنوچین خودکن مالباتان جبوکو بچین امرالی سرلیدان کرن تجیتا گران کریال سر ریبراپو و سی گرتی اندند دومه برای ریبراپو محمد اوجالان واسی و مازلوم دینچ بداخواز هفدیتنه سرلی سر دوزگیری کمریا بورسایه و مدیریتا گرتگا امرالیتان هری داویجی پاریزران دو جوتمه هده سرلی دادگیری انفاضیا بورسایه دابون دادگیری راگهاند که دشازهم جوتمه ها 2024 آنده جزای دیسیپلینه یه جبوسی مهان نول ریبر آپاتی برین تکیداری جزای حتی داین تو آگاهی نهاتی پار بکرن پشت 4 سالان 23 جوتمه ها 2024 آنده عمر اوجالان کاری بچه امرالی و ریبر آپوره هفدیتنا روبرو بکه ده هفدیتنه ده ریبر آپو ده شانگیری بکو تجرید هیجی دومه انداما کوردینا کنسیا رهبر کیژکه چیدم دو گوت به جیان آزادی ام خود پاریزن چیدم دو جان فر تکوشنا جنن برخودر او سرهلدان وان آن لهم برید سلطداران خان چیدم دو پیشی باسا کاراکتر شری لهره مکر او گوت شرین جهان ین یکمین او دیومین ریلبر به دست خصنا دست کفتین ماینده او سرکفتنان وکریه لی دشر سیمین اجهان ده جبرجوندی انگل زیدتر این ولاتن سردست این den esas kertin. Hezin deslatariya modernite kapitalist bir tecrübe deslatariya şaristaniya navendi şer kur u berfirettirdikin. Netev peresti ol peresti uzayent peresti deneteven devlet ande te peşxistin. De stratejiya van de peşi girtin al hezin şoreşker u azadi xwazan heye. Şeri cihaniye siyemin ku şerlidici civak jin u xwazaiye de sal nuhti de beirişa Amerika yalıdici Irak'e despekir. Reberapot tespita şeri cihani ya siyemin biriya bisalan kiribu. Çiğdem doğulu sergiringi akwa parasını jivu haxevi. Danazene akwa parasını ya kome de maha Nisan'e de veşand rojevek çekir. Veke tevgera jinan diro kame ya akwa parasını ya suhudu salan heye. Pergiringe emve azmune bi tevgerindin enjinan re parve bikin. Jibu çare seriye pedivi ve sistematik ge hevgirti u birixistinin akwa parasını heye. Ger tevgerin jinan enli cihani ve mijare jixore nekin rojev ve nikarımın xwe biparêzin û pêş bikevin. Çiğdem do anî ziman ku li Kurdistanê polîtikayên qirkirinê li serbingeha qirkirina jinan pêş dikeve. Ev li Bakur Başûr Rûjhilatê Kurdistanê bi zelaltî tê dîtin. Lê Îranê biryarên darvekirina jinan roj bi roj zêde dibe. Deshilat AKP MHP li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê keda jinê inkar dike. Gerilaniyê ji astarê li hemberî van êrîşan bi cesaret, hostatî û profesyonelîtê dikoşe. Çiğdem do tekildari roja tekoşan dici şiddet ali serjinan jî ev peyamda. Peyama koordinasyona KJK bi vesile 25 mijdare weşant giringe. Dinabera dehê mijdare û 25 mijdare de bi şiyara em bi jin jiyan azadî xwe biparêzin kampanyayê da dest pêkirin. Ez bank li hemû jinan zilamên li azadiyê digerin dikim ku bi xurtiyê beşdarî vê pengava KJK ya 15 rojan bibin. Navenda ragandun çepemeniya HPG bida xuyaneke çar şehidin tekoşine azadiye bir ani. HPG tekilleri şehadeta wan ev agahi parvekirin. Hevalin me azime mordem Hamze u Xeyri 6 Nisan 2018 hande lerime parasta medyayı şehit bun. Ev zaruken ayet en xelkemeye Erzurum Qers jöleme guvane bun. Jibu azadiya gele xwe eşqa mezin beri xwedan tekoşine em sozdidin ku dijiyan u şere xwe de timi hevalin xwe yen leheng bi bir binin. Di seride malbat
cemaatên wan ên hêja em ji tevayê Welatparêzên Kurdistanê re sersaxiyê dixwazin. Nasda men şehîdan wan e. Nadiye Göksu, bi nasnav Azîme Botan, navê dayîk Mercan, navê bav Abdulkerîm li Erzurumê ji dayîk bûye di 6 Nîsana 2018 de li Herêma Parasta Medyayê şehîd bû. Ferman Kılıç, bi nasnav Mordem Şahîda, navê dayîk Zahîde, navê bav Salîh li Colemêrgê ji dayîk bûye di 6 Nîsana 2018 de li Herêma Parasta Medyayê şehîd bû. Sinana Arslan, bi nasnav Hamza Gabar, navê dayîk Gülten, navê bav Ömer li Wanê ji dayîk bûye di 6 Nîsana 2018 de li Herêma Parasta Medyayê şehîd bû. Faruk Taşçı, bi nasnav Xeyrî Serhat, navê dayîk Rahîme, navê bav Fevzî li Qersê ji dayîk bûye di 6 Nîsana 2018 de li Herêma Parasta Medyayê şehîd bû. Di dewama daxuyaniya HPG'de bahsa kesêt û têkoşîna her çar şehîdan jî kir û wiha got. Şehîd Azîme li navçeya Erzurumê Qereyaziyê ji dayîk dibe. Ji ber welatparêziya derdorê di temeneke piçûk de tevgera azadiyê nas dike. Tim berê wê li têkoşîna azadiyê ye. Tevî ku di zewicê jî dev ji vê lêgerîna xwe berneda. 2014 de berê xwe da çiyayên azadên Kurdistanê û xeyala xwe ya zarokatiyê pêktîne. Bi hilgirtina navê fermandarê Nemir Mihriban Saran bi nasnav Azîme Botan dest bi têkoşînê dike. Bi ket ji dil bûn, wêrekî û dîsîplîna xwe dibe yek ji gêrleyên pêşeng ên yê ji astarê. Gerîla Mordem jî ji navçeya Colemêrgê Şemzînanê ji dayîk dibe. Ji Ayşîra Welatparêz a Herkî. Ew ji di zarokatiya xwe de rûya qirker ê dagirkeriya dewleta Tirk dibîne. Ji bo tola şehîdan herîne 2013 de berê xwe dide nava refên gerîla. Pêşî li beşdarî têkoşîya li dijî çeteyên Daişê dibe. Piştî erka xwe ya bi awayeke serkevtî pêktîne carek din li çiyayên azad vedigere. Di serî de li Herêma Parastan yên medyayê li gelek xadan gerîlatiyê dike. Heta şahadeta xwe jî bi ket û xebata xwe li nav hevalên xwe dibe gerîlayeke mînak. Gerîla Xeyrî jî li Qersê di nava malbatek derdoreke Welatparêz de ji dayîk dibe. Hê di zarokatiya xwe de şahîdî ji polîtikên qirkirinê yên dagirkeriya dewleta Tirk re dike. Dema xebatên ciwanan dimeşîne rêber apû û PKK baştir nas dike. 2014 de berê xwe dide çiyayên Kurdistanê. Perwerdeyê xwe ya pêşî li Herêma Parastan yên medyayê dibîne. Xwe ji bo wazîfeyên herî zehmet pêşniyar dike. Li dijî tevgerên êrişê yên artêşa Tirk di refên herî pêşteşer dike. Bi hevaltiya xwe ya paqij û durustî di têkoşîna azadiya Kurdistanê de cihê xwe digire. Şehîd Hamza jî li navçeya Wanê Qelqeliyê di nava malbateke Welatparêz de mezin dibe. Ew jî evîndarê gerîla û çiyayên Kurdistanê ye. Sala 2014 de dema ji dewleta Tirk re askeriyê dike, fîrar dike û berê xwe dide çiyayên azad. Piştî perwerdeyên leşkerî û îdeolojîk dixwaze herî qadên şer lê girane. Vê daxwaza xwe dibe serî û heta kêliya şehîd dibe, tavîzê ji sekna xwe ya fedayî nade. Gerîlayê HPG Şahîn Botan got PKK partiyekê şehîdan e PKK tevgereke mirovaniyê ye PKK xwedî li çand ziman gel û welatê xwe derket. Navê min Şahîn Botan, salvegera partiyê destpêkê ji bo serokatî û hemavirê şehîd pîroz dikim. PKK partiya şehîd e ser esasî toldanê şehîdê me destpêkê havilê heqîqar serokatî partî ava kir. Bi saye şehîdan û bi sayeke de serokatî heya roja îro qederek destkeftî û qederek nirxê gelê Kurd jî çêbûn. Ji bo neyê rastî jî PKK naskirin rastiya PKK da kurbîn pir giring e. PKK tevgerekî mirovahî ye. PKK tevgerekî xwedî çandê xwe, xwedî zimanê xwe derketinê ye. Dema PKK ava bû di Kurdistanê însaniyet nema bû, di Kurdistanê kurdiyetî nema bû. Ne tu dikarî bû Kurdî biaxivî, ne tu dikarî bû bi çanda xwe jiyan bikî. Bes du pêvên ku serokatî got û bi van gotinan re dest bi tekoşînê kir Kurdistan metînger e. Heya roja me îro ev tevger bi awayekî xort dimeşe. Rastî jî ew nêzî 5 salin hewildana dagirkeriyê Tirka û destekdayîna hêzên emperyalîst bi awayekî dijwar hemberê gelê Kurd û hemberê hemû gelên azadîxwaz dimeşe. Û dijî wî
نزگاتی وکی ما پارتی کارکر کردستان ما قدرک بردل دان قدرک هوا شهید کتن و حیان هاجی تونلن شریان برخودانی دجی قدرک برخودانی چه دبه و راستیا دیتن و گور وان راستیا جیان کردن پر میمه اگر مرو وان راستیا نبینه تکوشندگی شردکی جبونه راستیا پکیکه دیتن و سر وان اساسا تکوشین کردن پر میمه از دیسا دوباره سالوگرا دامزراندن پکیکه دست پک سرکاتی و شهیدا همه حوالان را و همه گل آزاد خواهد را پیروز Berdevgadan Parti Ayşegül Doğan, Navenda Geçtiya Parti Rojeveci Çepemeli Rarınxan. Ayşegül Doğan despeke bertek neşe Cezeyli Hevşaridari Cöle Merge Mehmet Sıdık Akış Hatiye Brinda Udibeje Meşe Azadiye Yajbu Azadiye Fizikiye Brez Abdullah Öcalan Hatiyeli Darkıstan ve Kesedema Cezey Hatiye Nişandan. Em jibu ku Ayşti Civaki Bibe Meşyan. Mexwez tecid ve rakirin em meşyan. Em jibu çareseriya Pırskereka Kurt meşyan. Ve jivir çava suç afrandine. Ev dibe suceki çava ku dadgeh li ser ve biryaradı de. Ayşegül Doğan bir kız ku di biryarın dadgehe de jibu tecitali İmrali tegiha qaşo tebe karanin u hagot. Çava yani tecita qaşo qaşonine. Bisalaya ev tecid dome. Cisala 1999 hatanaha ev velat bi teciteke sistematik de bireve birin. Ev velat jiber rejima tecid evundadike. Hünne tene bu kurdan hezen demokrasiye dedin undakirin. Tevaya Türkiye undadike. Çıma jiber ku bloka iktidarı vusadı xaze levma. Berdekadem parti bal kişanser siyaset akırkirine ugut tevlibuna meşe azadiye suçnine. Nabeku ev yekveke hince tadagirkirna qayyum vere nişandan. Geşedanen li cihane uruşlata navin çareseriya meseleye kurt ferdike. Zemina çareseriye heye. Em carek eden bank dike ne bu politikaya ne çareseriye bıga ve şember u politika jidenge Brez Abdullah Öcalan rebebin bersev. Şer jibilim mirin eş u azaran tu tiştekeden nadevi volati. İhtimalek eden jiheye dibeku derfetek hebe. Riya afrandına ve derfeteci eve tecide raken. Brez Abdullah Öcalan be eşkereyi peyama çareseriya demokratik a meseleye kurtla. Deriyen grava İmraliye veken. Em carek edindi bejin em li ser gotuna xwene. Li şuna ku bi cezeyin disipline ve qadexekirna hevdîtina bu parizeran re tecide bidominin guh bidin deng u peyama Brez Abdullah Öcalan. Xizmen girtiyan en tevli kampanyayı şandıra pereyan ajı girtiyan rebun uha gotun bila herkes tevli ve kampanyayı bibe emli cem zaruken xwebin. Sistematik olarak, periyodik olarak para göndermekle mümkündür. Herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz. چند سال آواز یا ساخت که در خستن مالبات نکاره پرادشینه زاروک خورا و مالبات شینه او جزال مالبات دبره و زبری آوای ام و انسان ام شرمزار دکن و مجبور مالبات مجبور پره خود زاروک خورا بشینه ایرو دیگر تیکه دان مالبات پره زاروک خورا نشینه و زاروکا چای اشامش به پره دیگر تیکه دان دولة الوسطى وعشينة كنت عاملة واج مع الباطرة تنكو يعني وزاروكي وقرتنا كلنا قرتيجي دبن قرتيجي دا جو وحجرة ددن وجزاء ددن وناهل مع الباط فرج ورا بشينا يعني دت قانون الدنيا دا تتأوكا الدنيا دا تستكوها نبوية بانغوازية ما في قامبانيا تدي طيب لا دريج بكا وتدي أمزي تافي ببي وبلا زاروكي ما تدي بن ترجيت أنا نمينه وأمزي تدي شون حقارات الظلمة تدي شون زاروكي ماتكا وصل در فدال ماتكا أو دبيجن شد ببرا ببا أنقوا بسري دبا كرد يعني تحمله واش كردارة تنينة كرد إيدي في واشة قابل ناكن في ظلمة قابل ناكن كرد هنا وكرد هر تمجي ويهابن وكرد إنساناتي دخوازن بارش دخوازن عاشتي دخوازن كرد كشتني ناخوازن قرتني ناخوازن طلاقني ناخوازن شجي بكن وي كرد بجي ما في خوا وي كرد لخوا خوا در كبن كرد جوار إيدي çok danayne erdi yani çidikin bırakın.
نوبت درسیم دروژا دویمین ده بردوام دکه لحف شاردار درسیم جوید کناک 6 سال و 3 مجزه گرتگی هات برین پشتی جزه لکناکات برین لپارتین اتفاقی ولاتیان لشارداری نوبت دادس بکرن نوبت دروژا دویمین ده دوتومه نوبت توای شویده دومیا پارلمنتر دم پارتیا درسیم آیتان کوردو هف شاردارین درسیم نونرن پارتین اتفاق و گلک ولاتی تevli nöbeti bun nöbet hatta serisi bey dom ker u çalek vana strangut Askerên Dewleta Tirkiye dagirker ji malbatên şehîdan tazminat xwestin di heftê îlona 2021 de li herêma Kato Marinos a Colemêrgê ji alî askerên Tirkiye dagirker vê êrişeke hewayî hat kirin. Di êrişa hewayî de du gerleyên bi navê Abdullah Yiğit û Agit Acar ê li ser Elkê ya Şirnexê qeydkirine şehîd bûn. Dewleta Tirk cenazeyên gerleyên şehîd bêyî agahiyê bide malbatan li goristana Bêkesan بشارت بو مالباتان جنازه خود ده 18 مجدار 2021 de wergirtin piştî 3 salan fermandariya giştiya cendermeyan bi hinceta jiber tazminat ji bo personelan hatiye dayın cemeverî zirar kiriye ji malbatan 44,743 TL tazminat xwest di teblikatê de hat diyarkirin ku 5,901 TL jî faiz li hatiye zêdekirin Bira û bavê şehîd Abdullah Yiğit, Selim Yiğit û Ahmet Yiğit bertek nîşanî vê biryarê da û haxivîn. Bîşerî de her du alî jî jana xwe jî dest didin. Ev yanî heqê her yekê heye. Herî cenazê xwe wergirî ê malbatê ê dayîkê ê bavê heqê wa însanî hene ev yê bînin li gor adetên xwe li gor adetên xwanên olî ev ya wergirin û bispirin axê ê mixabin ev yanî niha îro rewşa ku em têda û ku niha pergala dewleta em têda ev ye nayê bikaranîn ev yanî li hemberî malbata wekî em bêjin zaq zor wek çavtirsandin tê bikaranîn yanî êdî ku malbat li zarokê xwe jî xweyî dernekevin malbat êdî li hestiyên zarokê xwe jî xweyî dernekevin û behsa wan nekin yani tiştekî weka keyfiye yani biratî heke biratiya heqîqiye lazim e irf adet hebe lazim e her kesek bêta naskirin Tirk bî Kurd bî Laz bî Çerkez bî hemî wek hev bin heke ayrım bê xistî çi qanûnî ne çavî ne her şey insanetiye ve ne her şey insanetiye mirov biçîte derê mala xwayê cenazê biştî kapara bide heqa Nevroz Uysal got divên parastina xwe xurt bikin. Parlamentoya Dem Partî Nevroz Uysal polîtikên dijminatiya li jina Kurd ji anefera a nirxand û got di binga polîtikaya bloka faşîst ya li ji jina Kurd de îradeya jinê ya di têkoşina tevgera Kurd de ye. Bi taybetî leşker polîs çawişê pispor yan jî tîmên taybet cerdevan û çeteyên hevkarên wan êrişî jinan dikin. Di nava vê êrişkariyê de destavêtin, narkotîk, qedexekirina çand û ziman zexta li dijî jinê hene. Ev teva parçeyên şerê qirêjin. Nevroz Uysal diyarkir ku polîtikaya dewleta Tirk di keseta jinê de li dijî tevaya gelê Kurd û got divê jinên Kurd li dijî van êrişan parastina xwe xurt bike û têkoşînê bike. Heta ku têcîta li ser rêber Abdullah Öcalan nêşkandin jin û civak ji rewşa kaotîk rizgar nabin. Ji bo wê jî divê jin û bi taybetî ciwan di her alî de têkoşînê bi rêxistinî dijwar bikin. Nevroz Uysal axaftina xwe wiha bidawî kir. Em weke meclisa jinê ya Dem Partiyê ji bo mezinkirina rêxistiniyê hem li qadê hem jî ji aliyê teorîk di nava hewdanan de ne û em ê têkoşîna rêxistinî dijwartir bikin. Gerlayê ji astarê eylem Göksu Gabar dest şankir ku têkoşîna azadiya jinê hîmê bingehên ê paradigmaya rêber Apoya û azadiya jinê azadiya mirovaniyê ye. Ki zani mesela hamagot cüreyn pir cüreyn ku yekû ser jinê tê meşandin mesela sistemê de jin tên û astê ku mesela her diçite her salê ku diçite belki rojane apaz jin tên xatir kirin. Yani sadece kuştan la tanıyla men ev ferasete ku dehale ku ev sistem ku yok aklı zalan ola de neşandan yine sadece katırnakete beşi yine parça dikildi poşete de utavıcısı çuba yani hatta o asli ku yani sadece yine kuştan mana halde beşi yine parça dikildi mesela Ahmet'e katil kirin cenaze o kirin poşete avat serçeme yani
ام تکاری مینا که مثلا نالین بدی یادم مینا که راجبی بدینا یعنی جور به جور مینا که نو زحفن کو یعنی تدبینی که اصلا اش سیستم ده جن هات و آسته که aslında jin nikare bifekre hebûna jinên mîne jin wekî me tune dîtin yani piştî derketina serokatî û îdeolojî û felsefe rêbertî piştî derketina PKK sadece ne gerîlayên jin yên yeja sitar piştî cîhanê de mesela hemî jin hemberî serokatî bî sîper em jî wekî milîtanên rêber apo felsefe û îdeolojiya rêber apo da û heya astek û wekî hatîne هیا ایرو اون که قوت یه ستار هم بری دزل ما کو دستلاتاریتی سیستم ما کو دخازه عقل زلان و دمشنده هم بری یه تکشینا ما هیا داوی بردوام دروکاتی جنه آنی و آسکو کو هیا ایرو همی چپرین شده هزار جنه پیشنتی تکرن از ها مثلا قوت یه ستار متینه هفتانی ملی شهید دلیل ملی زابه آباشینه هر جهیده پیشنتی یه ستار چیده بده یعنی اصلا ورده بیده اف سکنه کو یه ستار دمشندن اصلا اف سکنه بیده هم بری دستلاتاری هم بری زلمه هم بری فکری زلام کو یک سیستم دایدما بگیده اف بر دیار بده یعنی اف جن هاته و اصلا کو هیز هری موضوع نه پیشنتی دیگه هم بری به دولته Milisel Medya Agit NHBDH Agir Berdan fabrikayı ke Kocaeli'ye daxuyaniya Milisel Medya Agit NHBDH derber çalakê de wihaye 22 mijdarê saat di heft û nîvan de li taxa Şakir Pınar a navçeya Çayîrovaya Kocaeli'ye fabrikayek li kolana Fatih Sultan Mehmet Cali Milisel me ve hatiye şewitandin. Bi vê şewata xisareke mezin gihîşt fabrika. Ev fabrika ayîdê hevkaran dagirkeran bû û bu hedefa me. Milisel me piştî çalakê baweyeke ewlevek kişiyan. HBDH di dawiya daxuyaniya xwe de 47 salvegera PKK jî li hemû gelên bin dest pîroz kirin. Pelegodan jemen û çên nîrû pêşkêş kirin ana xatirê we din baş. لەو ماوەیەدا حکومەتی تورکیا ژمارەیەک لەو سەرۆکخێڵانە ئازاد دەکا کە دەستگیری کردوون و ژمارەیەکیشیان بەدەست بە سەرکراوی دێڵێتەوە بەخۆ بەدەستەوەدان و ئەوەش کاریگەری لەسەر گوڕی جوڵانەوەکە دەکات. لەلایەکی ترەوە فەتحی ئۆقیار سەرۆکی حکومەتی تورکیا و کازم قەرەبەکر فەرمانداری سوپا هەردووکیان لە ئەفسەرەکانی سەرەتای جوڵانەوەکەی مستەفا کەمالن بەڵام هەڵوێستیان بەرامبەر بە کورد زۆر تون نابێت. ئەمەش دەبێتە هۆکار کە فەتحی ئۆقیار لە سەرۆکایەتی حکومەت لابن و عیسمەد ئینینۆ بخەنە جێگەکەی. هەروەها مستەفا کەمال خۆی سەرپەرشتی شەڕ دەکات و لە ڕۆژی 2 سێی 1925 زیانیدا ئەم گۆڕانکاریانە دەکەن و بڕیار دەدەن 35,000 سەرباز بنێرن بۆ سەرکوتکردنی جوڵانەوەکە. فەڕەنساش لە ڕێگەی ئاسنی سنووری سووریاوە هاوکاری حکومەتی تورکیا دەکات. لە ئالازیخ و موش و زۆر جێگەی تریش سەرهەڵدان دەست پێ دەکات و ئەو جێگەیانە دەکەونە دەستی کوردەوە. هێزی کوردی ڕۆژی 1925 زایانی لەرش دەکاتە سەر ئامەد و هەرچەندە ماوەیەک ئابلوقە دەخەنە سەر ئامەد بەڵام ناتوانن ئامەد بگرن. هۆکارەکەشی دەگەڕێتەوە بۆی کە سوپای تورکیا باش خۆی قایم کردو و شەڕ دەکات. ئاوکات بەشێک لە خەڵکی ئامەد بەهۆی ئەو ناکۆشیانی کە دروست بووبوون بەشداری ڕاپەڕینەکە ناکەن. دواتر هێزی پشتیوانی دەوڵەت لە سنووری سووریاوە دەگاتە ئامەد و ئەمە دەبێتە هۆی شکانی ئابلوقەی کوردان و هێزە کوردیەکان دەکشێنەوە بۆ ناوچەی لیجە. دوای ئەوەی هێزی دەوڵەت هێرش دەکەنە سەر لیجە شێخ بەرە وارتۆ پاشەکشە دەکات و لە 15/4/1925 زاینی لە ژێر پردی وارتۆ خۆی و خێزانەکەی و چەند کەسێک لە یاوەرەکانی دەگیرێن. لەسەر ئەم ڕووداوەشت و تێڕوانین هەیە. یەکێکیانەوەی کە قاسمبەکی جبرانی هاوزاوای لەبن ناوی دانوستاندا قەناعەتی بە شێخ کردووە کە بچێت بۆ لای فەرمانداری تورکەکان. تێڕوانینێکی ژەوەیە کە قاسمبەک جێگاکەی ئاشکرا کردو و داوێتی بەدەستەوە. هەردوو تێڕوانین پێیان وایە کە قاسمبەک ڕۆڵی لە دەستگیرکردن و پلانگەڕێکەشدا هەیە و ئەو کارەی بە پلان کردووە. هەر بۆیە لە کاتی دادگایکردنیاندا قاسم خۆی ئەم بابەتە دەکاتە هۆکارێک بۆ داکۆکی لە خۆکردن. گوایە ئەو قەناعەتی بە شێخ کردووە شەڕ نەکات و دانوستاندن بکات. شێخ سەعید لە 26/5/1925 زایانیدا لە ئامەد دەدرێتە دادگا و
لە 29/1925 زیانیدا بڕیاری لە سێدارەدان بۆ شێخ و 46 لە هەواڵەکانی دەردەچێت و شەوی 28/6/1925 لە دەواازەی چیا لە بەردەم شورای ئامەد هەمویان لە سێدارە دەدرێن. جێگەی ئاماژەیە سید عەبدولقادری نەهری شەمزی